Masjid Madinah rembang pensago bak tengah nanggro bapu sadonya dalam masjid na urang ledro Nabi nasidra sahabat na dua Nabi nasidra sahabat na dua. Masjid Madinah kebitan indah di Rasulullah di sinan kubuh umat Islam kenan gelangkah geja ziarah bajejen waktu dilen masjid pengesil ijongan mirah gepasang lampu putih ngan kuning cahaya jerelah kebitan indah oh wateta. Masjid Madinah rembang pensago bak tengah nanggro bapu sadonya dalam masjid na urang ledro Nabi nasidra sahabat na dua Nabi nasidra sahabat na dua. Dalam masjid megantungkan de cahaya meble-ble ban bintang timu wate tatamang senang tan hati kipah dum sari angin meruru binteh masjid gecet ngan ime cuaca pengeta meble-ble tanging batame mecule uke bungang bakar